dobrodošli nazad u vaš i naš teleshop, gdje smo predstavljali u prethodnom delu ovaj Laser Beam Lights, najnoviji proizvod naše kompanije u saradnji sa GGG Technologies Playboy. Sada ćemo pokazati zaštitne naočare koji idu kompletom sa upravo prethodno prekazanim, potkazanim i predstavljenim Laser Beam aparatom. To su naočare KZ1639 Giorgio Armani version, naočare koji su napravljene od sofisticiranog plexiglas androcefaloida i koje su veoma anatomski napravljene od najsofisticiranijih materijala koji se danas mogu naći na tržištu. Molimo vas, gospodine Mrgučati, stavite te naočare da vidimo kako bi to, molimo vas, i malo ih predstavite. Prije svega moram da vas upozorim, ove naočare su veoma skupocene. Ove naočare koštaju 9.999.999 eura i one se mogu naći samo putem porudžbine, specijalne porudžbine koju vidite u donjem levom uglu vašeg ekrana, broj telefona koji možete nazvati za DOO Porpić koji se nalazi gore kod nas, gore u onome štali. Evo, mi smo izmislili ove naočale služe isključivo i radi za ovaj najnoviji sofisticirani laser edge koji služi za lajnu kada vi pravite tamo neke ploče, podrume, keramičke pločice i tako to. Evo, sada ćemo da vidimo kako se koriste ove naočale najnovije generacije. Znači mora onaj sofisticirani potez stavljanja na glavu. Veoma pažljivo uhvatite prstima sa strane ove držače za uši, iza uveta i onda nežno slonite na slepočnice i onda polako gurajte. Ono će samo će da sklizne, samo. I da vam dođe ovdje ovako ovo. Tu. Ovaj deo je veoma bitan. Taj deo naleže na nos i on pomaže da vi kada udišete prašinu, to je filter za prašinu. On ne da prašinu da ulazi u nos. Znači, ovo je najnoviji građevinski proizvod, mogu ga naručiti svi keramičari, svi oni građevinci što rade na cementu, što rade na šljunku, na pjesku, kada prave na šoderu, za ploču. Peri šoder je naša redovna mušterija ovdje u DOO Potpeću. Da li oni mogu to sebi da priušte od svoje plate? Ne mogu, mi to njima damo na životni kredit, na 40, preko socijalnog, na 40 godina i na kraju kada oni umru, kada njihove porodice ostanu bez svog člana, mi im to prebijamo preko hipoteka, preko raznih automobila, uzimam stvari stana i tako to. Ima li opcija, samo molim vas, preko socijalnog? Može preko socijalnog, može razne opcije, mogu da vam daju kredit, možete da ukradete ove naočare, ali ako vas uvete, odmah stavljaju to na lomaču i ovim laserom jecu organe, sve. Imamo lasere, proizvodimo i za srčenje materijala. Molimo vas sada, pokažite oči u oči sa laserom ovim. Znači, specijalnim potezom mi ćemo oči u oči vama da pokažemo, znači, evo ide sada. Taj gospodin ništa ne osjeća, znači, ta lajna radi po njemu, ali on diše uz to, znači uz filter i ništa se tu ne dešava bitno. Znači, a kada bi ja sada skinuo ove naočale, kada bi taj laser uperio oči u oči sa mnom, definitivno bi došlo do najgoreg stepena slepila, ne bi moglo da odem do WC-a. Da pišaš, da sereš i to. Tako je. Tačno tako. I da biste nazvali u sljedećih 10 minuta i koji gledalac nazove u sljedećih 10 minuta dobija ovu ekskluzivnu kacigu koja može da paše uz naše naočare. To je KZ kaciga 16/D
To je ta kaciga, Jer molim vas. imamo ovu kacigu direktno, znači ova kaciga je napravljena za razne građevinske radove. Na primjer, ako vam padne daska od ozgo, udari vas u glavu, ništa ne može da vam se desi. Stani po emigranta jedno! Napadaj! 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 Napadaj!